Ozama kwa family 2 for TV Plus. Abusua nyame adom say nyame na adom se hwan na adom ni na ne se ye abusua Panyin Kofi Usu enkomo bi aba betodwa enkomo no eti a watwam na ne se abusua Panyin Kofi Usu I call it the reunion of Mama Akosua Serwaa and afin so odo Bronii Priscilla ne ti a watwam na ne se wo se de ya sabi daddy lumba efa amani mienu nyina enti sa ne be ye di asomdwe ebebe enti no afi o hwe se obetimi aka eman mienu abom se akorafo na afi o matimi atena se ewa daddy lumba ewu achi anya hwe kura no lumba ene eman mienu nyina ewo ye woni ebia wo miensa woni bi nso awonsia enti se lumba tiasia ana ka ebia sabi wadi nani ehunu se niam sei ene ekoso na chi aka na rebe hopa ne sanse enti no wo hwese nkabomu ebetimi aba na wasiesie nsem na abusua ensem beto oja ne de ene enyansam ketoa ejato aba hopa mpese o kama ho kwaje nsem no nchiremu ebesisi ehye no so ha eguso eyotumfo ba TV Plus so Bema wenya ayi efa ne say enkete de enketwa de that na lumbo the age of 40 that lumbo 40 years onya akokra o 40 years no yakokra ai so Bronii na fe no so no onyi ma check sesi a no pe no pe konkonti be no pe Ghana no wan ko biem no se sa na mo ka de a ene sa na ti obi kura tro no ha say 2002 so Johnny wow say if I remember 2021 2022 for past 3-4 years lumba kobo concert bia na ndimo oto no baba me kuso se wadi mu bia so follow a no do Bronii na be hye wo no boa okay and you go be bisa wo kasa ya mama also for the past 3-4 years Mama Akosua old songs na no bo man ni na refer as Bronii. Well, there's flower. Who now is not refer as Bronii. Bra, why there's flower? Asama can will be any day at him. I am more commenter. I am more commenter. I'm sure there's why are we discussing all this? Second, there's no point of saying Obi creative platform crime will be akasa. All those finding it difficult to accept married Obi are sick in their head. Are you wiser than DL? Platform no yet. Asam cry kekra. Ushema yenshada nkalumba asembe brimpo. Ene odo Bronii ni masewa. Ye ka for ye ni aye ho. Na abedi atema abedi ne se. Na ma platform baby baby. Kwa ba platform so wonchire wadwe na wudidi atem enti ye nyina ye nko gina say lumba wari odo Bronii ye muntwa asem ne so enka obi beda sua lesson room se si asem ma no bia hu se de o handle ne sika that's not nice. Me tiwe na minim se mi kuna enwa na minim se amafo pa kuna force a wo de hwe how quickly you do Bronii sa be dabre ayi
for how many years? How many years? March 17th. That's Meja padie bia na meye wela to so ansa na wonu amemo me declare trust ansa na wale akona ba so eno de support pa ye ne sa mema yo bi akon be hye dem asu mema na ansa na make ya na obi se me tackle mema no mema ho ye mmobo in these cases because minim ema effort be bra o make you mema life enti me su mema pa o Emma de ya kana krese ade na ba no ye nyina ye di sua ade se ene so se be me kwa akofo ba na se wabɔ ne bra dada woni nya pade dada ono so ye rola to so ansa na wo ba no ono so ba be ABC obi anfa no so tell say obema ni oba ware na bema ni wajapade ba akwa na mienu oba ne beka watimi be ye nine nunu mekuma bi ka asem kyerɛ me say if you want me respect ni sa na me ye ni project amano Ghana o se ma me wo brada na wo bia we ne de me de me hu no wo sa de ne nti no de ho de nya me lie kra nya ma asem Mensu be mani hu se na ne wo kunu de so de se ma me ba ne wo no wa ye na ade dada nti wo de nka me ho nti de e wa kire na wo ya ma ye ne de eno de me ni nyina na ye contribution na me se ma we ni mrade o kromo ya wakoto fi o kuma se na obi a wo ana ma oba na kotena ho oba no suban ti o to oba na fi so to ma me imagine ono wato ni fie na odo kotena mu no tu fi ma oba na kwante na se fie no oto ma no Into me tell so no do ba kra won na and I do prem kra do bi kwatena wo fie enche no aje fie wo nsem wo no normally ni na ye tai your matumba where no need to properly na but say bibia was documentation ye adwuma so obi na wo ma do proper for no paper man say what I say on this basis any whatever and I say be any pass me say wuti me fie no e bia mafaw adwuma metua wo bia boso me 1 cedi example and I say ni pass me so full say confusion e beba fadan ne rent no so 100 cedis obetua na 3 years okra na unim say wo dia rent no na paper da so and I am fa ya no enya ade o because e kokota ya the evidence nkwa na ya adwuma enti ya no na ko se Ghana for the evidence ha bia ya adwuma see the proper for no kwa no one who call no beji fi na frun sem as no be to be fi frun ko wura onika so obo paper to so because I say no yem fa ya no sa papa na wo se Ghana for ya papa obi be kan asem kire ya ebi obi tin be ka story ya tu no de na o friend we chi o mo baby o met me dia ma also baby 1 month so tembe 3 months and 6 months baby no aka wo baby enye ni pass abi Ese si amu fi bi ho e for muzama for ase omsi for bi aba no person betrem e fi ni wie ye be ka chem se no ni mi omsi amu penisa ya boss keke is it me for mom cause me beka spiritual ade bi a chem mo bisa mo se mi ya de ma 20 years 25 years ni mi ka se o mafa mo bisa mo abroche ni si wo si da 20 years 25 years no onye wunim de ntia caretakers na modi o motena mu no omo na pese mo be wie dan ko mo wie a mo betu no asama wo ken de me de me ho ye example dan wo enya na ye ka se do proper for example me say edu say ye be finish then like plaster bibia complete obai si me ntu china I had to spend mema obi ko hwehwe dan wo baby man na etia kama no etia 1 year advance ema no ansa na otu akwatena ho otu ko yeskra no osai osori ana wase aba ho ena mi
Ubiso share was ya ba doorway a no man that na ho no yetutugu ho no na me hia we no me se na fako hia we na fako sa na me yansa na me ho to me bra me bra yansa na me tu ba yefio etu obo nwa brochefo bisa wo se wo mo ton mokontos anka e wo bodua tables no musi dan no me de no musi ensu sika bebre ba de be nyina wo dan wo nwie da 25 years na dan da so na aka nwuram e sa de ntia Mr. Marcel, you said the student Boniface now. Teacher for me pay yes. Oh, brother, teacher for pay by almost a plan set to home. Now who nimska wo de beko? Also dey know. Me my child dey e dey top si dinda. Exactly. A plants. E den say na nkasa. They work on a spiritual basis. So would do obi akotena no working against wo. 25 years. Marcel, which that dey na o see fie no. Na o pay yes. Me child dey no minister. Me na make us na me child dey na me see fie. Me ni me go na ni see. Na me pay me start na me gi 2000. By month bia me make sure say teachers ye plan you ye group ye hu ni pattern. Ye plan kasa. We been plan bra. O de kasa, o gi 2000 Me e be a group ye hu 10 people. Month obi amfa same susu sa. Na we dey aye we. Obi amfa same ra. O make it. Me months na me sika na meje no. Me na me ku e ma me chop point me sika na me mfa nya we na me de ni nyina to susu. That is after the one with the worker. Aye. Support from somewhere. Aye, somewhere worry need there. Me crew be boa. We go so ani crew chop money no be di ni nyina dey atotom entade anyway. But na wonso prayer na woka say your next generation me be blame. Me na make say wa bo makohoma. Me pay a meje no bra. See the American. Brother na because asema o kan say teacher for pay no. Teacher for pay na can't mean sit da because who income from somewhere else. Na say bo makohoma. Me ya worry need there be bo makohoma. Na say unya support until na ultimate receive. Enti say ya bo makohoma no. Say me yo ba me plan asem kam sika me the better rig ne mpaboa. Don't say teacher for pay to me see fee because you have a support sub somewhere. Let teacher for me ma wo mu see. I don't say pay no crowd no. Teacher for me ma so mo say dem support wo mu see. Ghana wo mo to nyama wo table so nya beblen. Ka che ne say e bi crowd nipa ko no 2000 no o ma 2005 no 2000. Sister, nyama Tony dey ska wo mu cha ba adwuma no kra na me ka che. Okay. Table so dey dey boja ska wo mu papa. Don't get me wrong. Me say teacher for mpo and also CB. I feel later no nya income from somewhere. And no me dey me nya chop money. Na me dey me pay si dan. Chop money no bet me aka say e no so nche wo pay no kra. E no so nche me pay no. Oh, come on. E no so nche me pay. No manage bra, no manager, my managers. Am I naturally born managers? You're managing your man. E ka se ma ya ohuro ni a onu ni mana obetumi apede obetumi asa drop. Say na nyame boy e bra edu baby na se mema no boy say mumenyi o maye sister we teacher me so me organ na me teacher me se me kun nyame me construction ni nyame na on bisa me se na meje kura me se me kun me pay de o misa ho asem e won me se sa me kun me bobo me sika no e de kota achem for mema no so share bia wo no wo first ka wo sika wo edu baby na se mema ne boy yin yo maye omudi process so na e twa abo mu say na make me se me ko obo makohoma yeah what teacher for to me so it doesn't work like that. Na some ya worry need me pay no see o bra pay na meje no what teacher for see fee one can't say so ya worry no crew bros because we are okay it means see fee so obi ye o de o tisi ni de we say so see ni de na o de onwi Ibrahim couldn't forward. And then one can say, yeah, very well platform. On the platforms now on Martin, it was live Moka Semne Kakra, Namodi Atoto from Kakra, Radio Bako no be do be at them, no be bodia, no be Baso. My dear, and say now, you didn't command, I had a bar. Ewa brochira se ameti mentia sheda nza na make to say me na me in the bank mentia sheda because me sika me sika is for me and I'm me responsibility bia wa Ghana me mama ne papa ko mo sika chen me
So I don't need to give anybody money. Me ni anu nyina to kwant me responsibility be ani me so, to be honest with you. Eti ma de nyina so take a fear responsibility nyina me ntua hwe no. Na e ma de bia me woska. Eti wo hia bibia me no beje afim ko me I don't need to contribute a cent. Eti me ma ni biya de. Nsa me ka to say be ma woni oba atena yi a o ma won kwa abonten kwaje bosia na obi akobia bi onuma ma obi ate wonu asem. Mama say o case ye bia anya obe ma afia. Cause man mafia. Who case in the set away say o si fie kro aye dada. You are fully okay. So maybe you go for number but you say o ma da prefer. It's kind of way. When you was already say we fia man. I said brand no go ho anya me ayi ne so Joseph on Abusua mo. So what did you make comment? Oh for na we be do no so mu fie fa bu. That's how we coffee on I was so who say feeling so so yeah where now cause we be bo am why side we wa be so ba no ba discan here japade no o ma onya no one can crunch no make we bra no me ani no kwani say that man ni oba ni nti yi o sa anya sa anya so ori ni ti no bra e ma fi be ba no ne atu ne fo am odi ba there be aware ankasa say yete ye ho ase pa say de ebi mu ya aware no me de to be me ni me kun no ya yese na mfo nua obi atimi bobo na aware na etese na mfofo ayeti o se o ye bi o de usika o de kofi akoye dai minum ye no ni aware bobra ye menti ye nyina ye ma me moti ase de omo bia na papa bi na anyini a omo na bia me nka se aware na ye ni na ase ye ma ne ma bi ya adeso aso aye yo ye ma ne ma bi ya adeso ma ye eye aware na between me ni wo se okunu da bi batista tie one ne mom de ba se okunu maame ana ne papa bi ana oye maame ana ne papa bi tie ase na bi oyare wontumi nya adwuma oba abere wo no between me no ye nyina ne be fa adua hwe kwan be fa so ahwe wo mo enti mfa bibi nsie wo bi exactly eno na America abroad ne oba na sumu do na se na adwuma do ka Bronii be so no tumi ka se mi wa yen kodi jawe mfa koma mi maame ne wo maame na oh sana aware na tie aware na sana tie afesua yenye we ma we yenye we ma we yenye we ma we so obu abrewana na omo ochade o o ma afe ne kura nso Mother's Day wo ho ne birthday wo ho all these things ne ochade am I adeche no cre amasa nkase bi ye ni brebe let's be true to power abrabo na ayebo no to de bia ye kan na say oyire ni okunu de mokambo mamu na mobo brana na bibia fine but abrabo mu mpeja ene ahwease wo fo the moment to be ma be ba fempe oba ne jisika chen be ma ne pe no wasori atina ne kunu kon so enyo ba bia na tisa enyo ba bia aye aware na abrabo na mu bo ni wo no Bema bi abre ne ho ase ema na yire oni bi owo bi ni nyiro bre ne ho ase ma na yire wo ba afom no bre ne ho ase ma na yire na so no na yire kura busuafo ma kwan ema oba ne mpomu abema no ena oba na enye na adwensa wo oba ne enye na adwensa ne busuafo na wango ka nche wo busuafo se wukunu mo ne homode a wo mbede oba ne no bibi Adia mistake generation where you say we spend so many time any year you planning your wedding by planning our nankasa ye komu. What I say ube wo baby say be maka so ba be no wa de hye effort ni ayi wodi otumu ache wodi hye na wa na wo planning ni wedding na ye one day no but our na mu na wo komu no one planning aba our anya bed of roses. I'm telling you, it is a bear man any obani tea, it is obani or Jimmy for now until the word our yellow walk on at some point, yeah, my dear Juma be say, I'm telling you, say, nobody noticed, send a Juma say, and that time on the birthday, no, Mimi who say, why you down, me and Casa so baby, say, I'm a talker at the man.
Oba wa me say be ma wu oba akoma mu a udi ni sika kwa. I'm telling you. Na ma say me pa cho unu put na mo join save just say no obi save ni sika. Yeah me no beginning no na ye wo joint account but actually no na mismanagement nti afemi yi me hu firim. I'm a catcher and fat. Was mismanagement or say mismanagement because of the way na bibi she ho. On say be ma be yi sika. Na was me ebia o asuma sika so peska me yi say dia ma no. Obeyi awi ansa na wakohu na kobisa because on say bibia wo phone so na alert so no abisa. Yenso adoye yeso ya adoye pa. Na no yire nka na monko ya adoye. Me ya adoye bi eti me catcher ne say ene sa na be dia account no me yenye ne say yen twaboa ya de batum. Mo eno de wo koma you have to let the person know. Na wa personal account so de be ye chi aka na de be ya adoye no what dey but say sika me nim say ye plan sika for something that's na ye save for me hunu na sika ni ti mbo ano na de bia na wuyi de me mpene enti at that point no me mpese sika me nim say sika ye bonsam okromo e cause problem no me ka che ne certain say joint account MYA enti me pese me yi me hu free me yi me hu free no ma nyi sika free joint nim say ma contribute say me yi me hu free ko say e ko bie account and also so no esan say ma manage yi ni me benya sika chen no ana me pesa me cho e me ma yo bia omo me kuru se no ni ti mu emre ono ne downfall no thank you e me ma desa bebre na ti me emre na nse me ma mplatwe bebrebe kra ya humobro no de kofe fama no e kwa ma so bo people say o so tell say ontumi ntua reason say so what 1000 na what 2000 no say nso na obeje bosia ne be so be den watua ontumi ntua that was one thing and ma me kuru me ni me disagree because oya ana o wasuma sisi ne krata o di ko mo fe sense ontimi hwa makrata na nse wabo ne bosia nipa no ontua obi aba onye o hye obi wo ayi e fa ne se train station kura na se ba support so nipa ne se de nko obe fa na ama o de nipa kura ba fie na nipa na ba ye so asem o tie fie afa ne ye ba hwe aniama ama na ye adwuma ase papa ye basa bi eye de but e bia ne ani nyina ka na bia na mesumi twa so aba na e bia nyakopɔ e bia pan meba ebia ni nyina aka wona nyakopɔ abie kwa ama me but that time no the answer na me ni me kunu say onwene bebre enkwa achire esan say asam ka me pacho so omomu bi na odi omo bai na obi ye wudini anaso obi ye rapist na nipa kro no eye me bibia ede na obeka yenimu no yenim nase but okoto ne oba stop okatwi o Ghana ni wase ni obi nipa o be fa na me fa ni nti wode na be fie on eye papa ye de but na niam ebu anu ni say ehun hia. Those are the 1-2 be na have me mom weak points pa ba akoro no papa ye ene ehumobro papa ye mase o hia wo mase wi ama me ka sem kakra mase la sem o ka se ni kunti e ba bu chenche sabat ni pa maso magumi so no ebu 15 na me da konwa mu ho na amafo da me dan I want to know. Me man, say, "Edo abia." You should be so emotional. Emerge ye team edin obra. You should be team so emotional. Bro, mami, what's more okay? Yes, sister, na say ma o kan you know. Mami kan hinta say mo nchio. You see, nyoma me ma ye no. Oni be mati. Send your workers who can show be your train station. No I any say we should be, no I any say no. That is one of the advantages and I said the strength of a man. But the who wasn't away and say, Nyabotre, Nibusa, the be a woman tire, and we do a butchino for the very first time. In India, will be a man. I'm telling you this. I'm speaking from experience. Papa will be a man, meaning a baby. Maybe I say my dream say, send be show me Abraham minimum. Sir, hands no, this may extend here to be a Bishia Bia. And I say, Christopher, but ye papa will be another dream. But will be a year more, and then maybe a ama will be so by you are because also say be no so ka and your man be papa we are a be pine in fashion be was so amba no so ma amba so bit me akọ ne maso yeah papa ba na me say you will come me to was here but what I want to say to you say we enya the Bronii and then
The Freddy be Master, don't think like that. And then it's not learning. Also, mommy, I'm assuming. And go be there. Another Yamidia channel. And yeah, the complaining. And then it's not Montemo. But as about Papa, the Timomra, or so then Yamiase. Was a man maybe Timuyete when it comes to soft hands. Two of them are with me feel like and yet abundant before Doya. How much more so you bow when you would and that's what you see, and that's what okay. Be true, he true, 99. Me who's Kenya, and I'm in my airport also, and I'm whom be before me and be. And I may approach you, so Kenya embassy on Zubi Shelby. For whom you know, some go trying to come. That time you see what me both cook KFC, drink, coke, kabi mami. That time if you gonna neighbor my eshi. Ne coke ne dia wani je I'm free Ghana. Eji madam for ukuma number. E ma ni be share me elfa ne kasa. Oh, ni mi dawo. Obi wa sa mami. Passion boto me se me hu nyina mi tempa me go so bi mo hen. Class, mami ma two examples per ha. Oh, what the maybe is here. Oh, eti ma bi won ma ya. Me kas ma yo bi papa bi ya yo. Madam for no word you was in the phone cry and they be a woman so. As then I'm a friend and then the phone on. Papa de. What you mamma seem to do at 8 o'clock, elephant and gas. And you 7 o'clock to 8. I said, let me go for minimum. I was a cry and I was for the womb. I wouldn't cry what do. Go catch him, come my man, I'm 10 pound be. If you come to me, I'll be chicken and chips, you can cry free. It's Papa Mr. Bassano, Mr. Marb, Jinko for Cromo me fee. Me Papa Yamin Shano, I will show them by. You do ya no, I mean, it's Class, as my work, I mean, I don't know any panic that OTB by be damn to mention it. Moana, Madame for betray me so the lecture be by program to bear 1 month, but we were so only a man at Takaya and Sanawako. I was the offer number my menu, and other number my friend and naming Yano. Missana de phone now the figure buy and yard more ha. And I'm a Jane address, a koto iPhone SR, a mail command. Me mail command in Vienna. I'm sending flight tickets, man bar, by me way. Okay. Or by a minute, yes, I put my name almost fair from Ghana, and then will be of course no yet dead into your ma, no, it's no, Beko. Obekono or fena down for back na down for no mo e keka no honsem no so mo ntwa ticket manam si da bi onjai me twa ticket na mo ko du ata mo be nyes kani bia na odi amame me twa ticket man mo sana man iska me sana man da ba kusi no airport na koye na okoye na ntwa na akoso nyina echi no mo hwa na mo fa se ba ko frem se we bi training carriage na postings no service na about no point dinim wa coach mo saram say post technical say yanam si jai man 1 hour pe o say na wo table charam say sa ara me frame man ya make yi o say ange kwasi dem catch us on frame massa within the next 30 minutes to the following day no na about the postings are ready nti papa ye no ye twa so ba o ye de obetwa so ba. No there you no crazy. Brati, mameka bibi nchi, right? Obi yachi obi, me classmates bi, and yachi no eblema. Yachi no me one man of friend me. That's a me unse me evil Facebook nti ko phone me. Ochem no smaso yachi me yatwa ticket mama mo so mo de mbe kwachena. Ena me bo me kuna mane. Me kache me kra afen manu mo kra sa me bo na mane. Me kan ya na dana ofri adwuma mbaye. That day na wo gina so na ade achi so a weekend. Ode no so weekend dey nya lawyer so demika ko gina so ko utility ko India for bi wo dey gina so ho na at the spot 1005 no maje na also mutimi ye no mo dey YouTube so na omo ya na yes stop it no deportation no yeah omo ye bibia na eje no na eje no na de na ya YouTube so say o ye ho na de betela ifi to buy na mikunu se wanya buy won no de bibi ni no mo hwehwe na kwana for ho mo so omesa mo yewe na boy no so kwa na osuro nti afa ma ne koye ni kwajeje doctor say yisi wo yare won to me because osuro hu abon
risky you between the work. See, gada nyoma bi abroche ne yintime nko mu details. Ni betima aboa na menanya krata na ye di bibi tu mu ma no na asomo ma no bibia ode enwenwen ne ho ni pa adwuma ma boy no all that time na me no kasa ne bra na nipa no wate fi best 8 months dey we twa because na e ba asa no no osu ontimi kwa ye adwuma ontimi fo bi ayinya adwuma to wate so onye adwuma na e bia ye hwe so ne ho betoto so na obi obe contribute bibi ni ade no wayi nani onfi fine krata na ye se ye ma no ni ade e pushi ye de ama na nya bibi kakra kita na ni nyina asoso e scan ye de ye ne kaprenim eno ane ne maame mo na afa no mada ya se na ye nhia wa asumesi nko awudende bra last minute afa di akra ni mu pagya ye na wonya scan na me na me bo ani sika na me ka chen so wetin me sika sei enti no se no krata na ya ye yi no ye we kra na o ma anya ye betima pa obi ama o de asoso eni ade na se me pese ho atoto so ide wo try se wo betua bibi kakra 100 pound kra me to ma no ma mo ne bo 100 pound kra na obetimi a na o de asoso aduane nya da because wo kwa adwuma so ade aduane ko ne ade me ne pa ne kan se nunim o frɛ ne maame ka che ne maame se maame so aso beji me 5 million bo so me o maame no so antimi afa na ni anto ono so ye wan fa ne maame aka jensa bo so me ye adwuma bia me nya 100 million na 75 million ba me die na me kan no wa maame bisa wa se hold on maame bisa wa se wona na maame no efre dabi asem na o ka se maame bisa wa se so edwen ho oni kunu dwen ma sa me so tie fie me kunu na aboa no sa pempe so na me question ne say asem a wo de kofi na nim na nya asem bo ba oh yeah me ka che me kunu ya ni na de to na nim sa na mo sia fo ni ni kunu me ko ni na bra ne peso hu sa wa nkoye oba akukoni oh dabi me that time me no kasa bra say be me no kasa wo ko be 1 year wonya ya kaketu abi wonya 1 year enya makoyi na at times a man go munya abotre ene no enya makoyi eti ne ma me frɛ me no o ma me no so anya abotre ene ensem o kan ne nua be ma bi ti onua be ma na me fan say me ye very close fan on the no ye me mate direct am no work class ana me frɛ ne na me chain mu na me say ade se ni o ma me etumi aye a o maame afrem o maame audio cross on Ghana for audio ye o maame audio siwe ya waja ama maintain unua no me mpa ne tito mpane no ampa ba bi foforo man na unua no nkwatara enti e ba asa na ga sabo anu so fi so no so anya skanti an fm sika ma me den na e discount ma me kuru ka sam yenyi 1 cedi fish e discount ma e ka ya bo nyina o e de ma no ono so wanti ma wunya asa se o mabo ka senti monje no oje koi me kunu wuye no ma ante ne nka man frame wanya hwe mikunu wo so eko baabia na when na me wo hwa na o man o get it back to me a ohia enkrata na ye start ye no ehun history so say that time no aha wa nya ho ayi bia nta fe na de kita no na wu a ohia neoma na okwa ye so ko renew so ko ye ne de so ko ye de ohia ho abakosam ne documentation ya ani ada na ofra me ka che me bufu ni dwuma ma fi no so na ama ne krata na wu because na me bufu na me I was in pain because ofra me na me feel so be ka say oh sis me onya bone kuru ya no me frɛ no e ma maame ni onua be ma na wo Ghana no kra de ofra me but o maame am frɛ me but ono no wa ha say no so teye e frɛ me da ko ka so be ba fie na msomate me kura nkwala 7 akra na ntima ka say o maame fa Costco kura na me ntonsuo mra na nkra na be no nsuo wanya mantene nka bio metene nka yese ofre me awoje obepe nkrata no ho nioma na sauda wada no ba konto so one good one bad me ofia na me na for frɛ me so o madam fo bi abawo na we sojani no nkwa na ofie me ko fa na nopa no wadi breakfast wadi la wadi dinner na me de ne ko sa 1 month na sa me ko pe dan e ma no na onya da ne temu wie no be me kan ko be over when you say oh bra na ti sen kura no ana ma wi minim ni da wo oh ya danfo aba na no say yenya ye nipa tese o so do kura tese be wanye ni ko kura se me ho tese me ma me wu ye on frem say oh bra say na mate na bia o ya ma ya kokura no o de ye de yes One good one bad. Me the same thing. Asema okay. The same thing to me. Me and papa. If you gonna buy, no to me be chain na me kwaje ne betina me nchen.
Because na minimum man o catch me ni awa not knowing say maybe I'm meeting if you on just 5 minutes walking distance. To kind of Saturday and I'm so me go kroma banti me ba ho. Me ba ya na me ko fie o chemba bi o mote. Ko hu mai o hu me na ni aje o papa ba o figa na kono sa. Awa na me chemba bi a me tinti that time so na ma o me ba ketwa. Nti oba fie no mo a edu ba bi no papa so o hu nu ade ani etuko. Papa ne man invitation man ba nti o tuni ne ntena bi. Nti me je no Miss Miffy adwuma ba e ba na me yere ai e na akola keto wo fie so owura dem a Ghana for so no omunim sade no so ba rompa bondo dem pa ba na ma mi kasa de bia me fedwuma be na complain ho na me ya me ye imagine say no ma pa adwuma man de a me ko pe dan ma na me ko han dan ma me nua ko to quilt to bi bia ma no kwa no ko tsane dan e na adwuma ko adwuma no obedidi no ko fine and me ni how bia. One time I was na me call papa na o ma boy ni invitation na minua no invitation man buy na kasa ni mu no ho no me ne me rent ni at one bedroom ba kola ni ba mu ni no aban my dan eto ono no tu ko na me nko na me te one bedroom flat o ti do ba mi ma minua no betena me nchen ana so se me nko na me te ada betena me nchen bo am ni ntua dan ne ka edu be ka kire me say ai oko Ghana ba nche bo abebo am na me say what na mu na time na so no ko Ghana ba okay onko ana okoi Okoye no one time me wa na John obi bo me punu hwan a me we ajo na me dey bazan me call back tin koya de na me say me father na me say no me call me na adwinti kokoko fiako wana me punu no etimi o papa no man invitation on ni din komo na no know say no wa frame me nua no maame o Ghana ana o ka chen say Vivian ana kwa me o ya de pa o se de ni nua no ba se o si hwe ni nua no maame ni bi na no say ai me tis o woni che kwa no me akoma nto me yem da Hey. Kura foba. O kura. When you wi. See. O kasa no. I had me to din na papa no. E ka chere me say me hwe na mama me papa ma ne. And I'm this and I'm so okay. But now me to me hold do asem no. And I'm friend papa na me ka chere ne say oh baby. Wo ba ma papa no tuna kan se ni nua wa ha. Ni fie ho ayema. Ti ni nua wa de onku ni nua. O mi amako han dan ma na pa adwuma ma no. Wabetina me fee for a couple of months. Maybe to one bill me check council tax ni bibia. Wabetina on mo wan twa dan ka kwa no to koi. What's Jamaica? Now o ma me we upon the me ma obani abaka tem say. Ah wabetina me check kwa na anya oda. Na opeso ubu me say. Enya hwe bra. Enya hwe. Anya say make one good one bad. Papa ya na nkasa no se wudi a kira wonye papa bi. Say me policy pa ba ko ye say. Wuni pa ko minimo sadi wuni bushani kwa oba brocha na me say me feel so go bom na gumi na say na say papa na nya brocha nkwa na ye Ghana nyina nsemu nyina edie wo ho because me yes I dey abo me pa say obi ba no on the boy didn't it me no but because the way me check kwa na me say onya so better me ko na bibia na so ba ko ni kakra me say obebu a chen me oje no no one de oje no no one ne be ya so enipa mo ena entawa bo distance no equity respect ba obi friend ma be do oje ma ko fa no ma ye shopping am ma mane kakra up to date won tua me ka obe respect me sa forever and ever but what do the pan na what sister individual differences Marcel individual differences ebi mo nso eni shop papa ebi mo wonu so papa me de minya hia wa mo ma for ne money so ebi mani shop papa papa no man da so ni later sama san na ni akoso o say ni passport say obo ami ebi o eni obi ahwe me ti ha sesi me papa ode me etu kan papa new me jina baby boni din boni kwanya me betua meka ekwa ode ya busua afaso na minim abusua mo bi ba eni abuchi mo bi eni ode ya ba no eni po ode ya tu kwan no edoso pa ni ode ya ba no so wo ya ba no wa ni obi ya wan si dimpo no ode ya ba kopem so obeba be we tua meka enti say ni ode aba no nia ko gina be o ni boni e ka no wasem boni nya mi betua wo ka phone play back position hu ye obi meet no way wahu eni obi a na ye ungrateful
wabua obia aye okay ubedu o say mempesa obetna obi nche ya benya problem abrochire ha baby a obehye e ma wo hu sede wabra ba obetoto no oba no rent da no ama uska o chese o ma wo leave to sede efie wo leave so woni ama be kwantama ejina sa asema Abroana na me say ma guy ni say no mi ku be dry say akwa ba no ya wa ya ma obenya eniema kita ma otimi de ten enti me papa no wa be boni dimbo ni ene agi sentwa maso me no be ko pipe Abroana na asema wo kan ebi ma ba me nchen a ye nya na ye be struggle but adwuma ba na ye se me koya me se da bi se me ko a wo be twa no wanya adwuma koye no ko na me tifie ko pense me nya bi akọ ama abrante ba ko onkan si mi amani bat ohun se wo mpedi onim se wo wa me omudi na wo hu chese nya omuka se obi ntwa ne moja mfa ngu onya ade mame a obetwa sa ko ba bia no wo no obedu mi nche no na ne nsa ne mo wuri nya se na awu ejuma o freezer da bi omo ye ka wi a omo no omo de ina no omo piapia wura mu no bat o do nsa na beye it's not a more bibia I mo itele na da bi US asa na make hey aduma se me koye na me se da bi menua oba ye se bi me ye sange ba wo yire ne ma wo fie apena da bi ko ye aduma no ba ko ba sa oba ye o so de kwa ne chese o kumpleni da bi na menya aduma nti mo wa aduma se ka me ko aduma na Friday no ana me ma na from Thursday say me nti me ma me di to so ka chese on from ana from no mo so okay and the Monday obetima ba no say I'm sure nti Monday me ana me stand devil no ye de na ko aduma no mu oh so no ne ire ne ma chese da bia baby am ma meeting boy be free Efrem baby am ma meeting no say oninu e ba ti se ka metumi agena me ka ten se me ntumi de di kan wa ninu ne ye be ma ne ye oba me ye kunani ye be ka se makofa be ma bia ba betia me so na nipa no so nya o hwe ni me na dem ma se kofa be ma eno so a problem Dabi anya bra no ka trust sama say we are odi emu na bra no na ope wasem trusted no be ma metam so bla me yekunani secondly oba betina no ma mo so wo sa ba be obeye we ebe ma homete se because me ni enchene ni pa wo ye mbobo so ahwa wo mo mani adi enchena enyema ene no kre masa me no ya enchena ni pa wo ye mbobo e bia oba me sa na me tie me ni eden pa no afa no wadwe to ebe o se onye di ma me fa ma yi nyama no musuminimo no musunya mi kunu no na afo abeda so kunta o ma de so ze mi okuna mi okunu mi ni kunu me kan so ka me na 25% discount me 25% discount e be bo me also so oba beta me so pe me ka kwosuro e me bibia be kwosuro aberazi yeah Moame faso ni so se me kunu wi enko 40 mi ka so ma so ma mi chies ka ma nya yi me se me nya yam se me nya bi o ma yam se me se enya me kunu bia ma ko hye obi a me so me pe no na nipa no so ni bia mende ani e di kan de to so mienu ada na me nya yi na ebeda ma yusu so ma wale mienu abra me so me wale mienu anya se bia o mo ye no me blame wo mo but me situation no amoame me ka so tax nyina be ko soro the bills be beko ozu di bako ye aduma so onfa megumi botom enkra so sana wo ho omwa wo so yes faso bia ni so mame ona say a genuine relationship and this time faso ni so mame no the end you are right 30,000 say what about a big family class 7 dey small mame so what does enti no sa no o kan nipa nti ase oh no obi afre obi won mo ben o pa no o pa acho ni ade but o try to breaking it down nipa na nti de wo kan ase and now ye adwuma nurse need ye so ye be fa no kra be fa but after no me just can do we are what next sir no what actually me I know myself so me nyina because so who kofa be man pa all the benefits that comes you they will cut it I'm cut it now me kunani
Oh, I don't know so no. So be Jeffrey's benefit no. Nipa no so no ye na duma wa de ko. No working out too. Don't forget. So me bia on to emo one bag kramro kra wonye. Omo working nyina abeto ne ba miensa de aka no wonto. Me say onye sister. Onya ye de je na ayi wi a onye biem. Onye biem. Me mama ko fa be man time. Me mama na pam be man free. I don't know nothing. I know there. Me papa we 30 years. Me mama wa anwale biem. Wa ntwempna kra da. Obi be say ne peye sre ya ma bra no wa ntifie wo. Me wali biem. No mama but me mama no so. Na me mama wo be 30 something. But na go head breast be na mase picture na. No so akono me ka say o ka say now o ka say obi bia anware bia ma say na me ka say me papa we me ma me anware I said no ho efe say trophy ma say why atia don ko pa atia ko ko ho here akọ ni nyina atia be ko me ma ko ko yi me picture ti o boa ya ha wi o ma ha wi e si akọ yi aye de we picture ni ko nya ba ko ma say atia be ko ma ka say me nchiro ma say ma ka say me nchiro Yakopon be kwaso ahira o abona na nyina yakọ hwe ba bia even sabio me dem ya berewa sabio ukunu ni ho de but ne wo tim say na wo do no eno so nhira na ama so be won say ukunu free up to now o man ho nhira nya difficulties bia never nhira because the promo even a police for no cry na am wanwa say no police for be but yeah some be interest na man and at some point so say make us say me be yi kakranti no ma social service for na ebu o madwen so say to raise 5 boys teenagers e wo kroma ene wo kafa nyame hira wa ya de na make am yakopon hira ma mienu ni pa ma titi na ye o mo wanwa me ba de bia me ya me say nyakopon ahwe ebia me kunu papa ye bi so ana bia enka dodo anso so mpaye un say wo kunu wa we ye o we de nyakopon mo yeah all those things work what I say ana madie nyina so ahwe asetina pa me ne tena ye ene odom ma pa me dan na bi kire no ana na make am ba no yeah and what didn't naka no body a be so fancy ho and after bra what say myself of or the shoe show ma me Akosua say why bring plan up e fi kan agora na da bi ye no to nchan mi siro ba ye agora na dey fatu nchan yo me say we are myself here bringing the man up e kan ho cause en kwala so no mo ti fi na ye mu hey o be nyina what's asem no o mu fi ana myself so ade ba ko a ma obje wo say wo sua firi wo kunu ho wo hwe ha wa na wo kun si do ne ma eno so ka ho ko ba bi ho wo ho ne ma nkam kra 7 nka 3 na se fu ana from 2 to 4 there ebi mo tam bi a mo ma na mbo afu yeah to be honest with you me ma die nyina ati asem de bia me kan and I say this to give credit to him se me kunu anwu a nyame ani me kunu na me yoba ma wonso okroma but na me nwale me banfa me banko school krada see who rounds na me nya bida my late husband was the one doing it all se me na na ma no aduane a na e madwaman na aba na ma me no aduane enti so oba ofra bonte ba no hu se ma ye aduane a no hu se abaye na de because all those things na ema wo train wa broche ema wo train wa broche obaji ni nyina ye eno kre train e wa broche no wa ha no wa ba e could be ta wo say ka make ma wo 7 wo kroma be se me na survive ya ka me ma ya 11 be se me na say now odono na mu no he was very supportive. Odono did dem be bia mu de ani je na ye what I say na me kra no to be honest enya me kra na me twetwe me wanka owu ye nko ebi kwa nko be wu na nka menyim because that night now free mu no oba bebisa me na manfi no because na me danger ana me so me from time me wo me ba panyin ebesi me baketo ano so na me sister na me nyem me ba panyin manchima biem
na me breastfeeding into I wasn't a me try me ban off one following month manyem sana yes na ma me de nyem 11 enti me nya maya na me pa baya enti na maya enti me nya baya na de na me se mawie enti den obe na me se bleble ko fu banyem ono so ye so metu but obo wonti mintu utu ago hi na wa asembe na okay now in the past, what's making them say me too? But once I feel why Miss Kofi, look at them to me. What's my me to ya come up? And now bad na I'm change the topic ya cause Mama patcha me to ya come about them. It's now some call to now about them. Abrona na. Abia. Emma mema. Ye ni ma yo ayede boy ayede no ekofom no ye say. Amen. Tembe edu ba bia bonse no bana bisa ade ati unyanye ye se ye ne moti na mo start sa na mana na eku yesunsun ye ya de ma mokora na ne yesesa because what akwaka wasen da bi se ade no uye ma se de wo boa wo na wo hye ne se ade nti o se de se na ade ta do se unyanye anu de anye mom anu mom de anye because me no me hu me kunu onima aduane ye it's the first time o ye aduane to be honest ne nkoye ne nkase but me buy me di me yiri me would di onu amukura ni me di first them is the papa was and I have yes me ku say katen kwai mu no na kire me papa say me ba kuma fo na me da kokko mi ensa ye nkwan ade chi na etebo because that etimi ya na mi wo mu sa na nkwan kro asa ade chi na mitimi ni bi aduane so na mitimi di pa chicken and chips and me ba na ma to na ne or the mayonnaise ya gusu time na ma dey when peace be mienu ipa na ma fa drink ba na ma da cause me ni me hweye ba asta masera den kan pa nyame sha it won't be easy ba nyame be hwe no ma nyame cry na obi oyuni ne dia nyame ya ma na easy nyame ya lose a partner me say Roberts bo mi knutu pant climate mi anhye bi na say because that experience na me nyane that very day na me hu say ekunafo goes through a lot hey me say me hu so me say me ntimi na because ne ba ya o say an Roberts abom tu afi nche ye nua mema mo platform so me sire mo so we ye be ma wo platform you so wo partner wo ba buy insurance buy life insurance very important and mema na mpesa ade no enye auto insurance and then no chese oba won na tino obeku age don't take it like that because insurance auto one to ebre so obewu but make sure say won ko because won na won free mu already no we big loss e ma wo yire ene wo ma no men ko na nsa ma financial burden na meda oba me se mo ni die pi be pacho Marcel, this is Marcel, with them patcho, me patcho. 1 minute, no what one common sir. This is where Emma mo getting it wrong. Why is it that Monto Insurance na mo kwa mo the bed na baba beto as or say a man dey ya no money problem ko beto so say ma dey ye to me be akro ma ho me ba brochi 2001 na me to insurance. Me to life insurance in time me hu ma de nyina me na trip na that time na me sister na oda me use as beneficiary me na say we so onya akra yeah me na trip na keke na me koyi said 2001 to say ma say nya akra no na efe what na me koyi if you na me de ma de nyina to so that time just relationship okay because like you say this year and next year we be 50 years me sa to from ma me mofra tienie pa enso so no de no me kai bono ada wo jitu mu so obeye no ne sister wo na me ne sister very close ye din komoti me so onu akra betima boy encourage am na ye na me kofa life insurance betu ne sister first statement to make you and say Kofi obaka the insurance how I this and wadwene hu yi o na madam for asumasi no obo obidi na ile di to insurance be ma ni to insurance ade chia no ba no poison e ma na se ye ni aye ho animi me se oka asa no man fa nkomo na mabiem about a month or two before say me kunu bewu na me kunu sa ko fa insurance ba so to insurance man fi no kra mama na man fi no me na nka wa sa man take ni si wa sa man anye eti de bia me ma me yo se ye mpo se wa anto ne ko to ya nka sabre
Kiebe the besho said no one or kuno. A kiebe. Eti emema ne wadwi bi wo omu team because omu nua ma no omu bu omu too much omu ma me omu respect omu too much na down for be respect you too much ebia obi o pen asem bia ka ache ne say oba de auto insurance and enya because oba nim say emema bit me wuja mema but adwene a ana say you know or some mu ehu say ya stress level emema fa stress bebre chen ma enu no mostly no and because mema bebre no manyi chen ma nti no eya na majority no mema ne ta wuja ma enu just obi kasa oba ni wu na be mani na minim se owo wo because my bible cha ba be ko school abeti enyema biase eti no me make provisions and God forbid if I have been the one to go financially no it would have been okay but and then I would you full say won to me nya sama dofo na wo so penasem abra wo ti asiri na nso no wo hwe nipa kro wo bo ne hoka wo bo modern it insurance is for both what I say in say both ways enya ba akofo but the enta man kan man ne say e man ne obi a abadaye ne sa de ni ntino e man ne ye dada e ma bebra me no mo bedi nkomo bi osimo insurance but a man no ye osem minto insurance fanya why e ba mebusu ya na